n'ingaruka z'intambara. Tukiri kuri Israel, ni igihugu kizwiho icyo bita high technology. Mu bukungu bwayo harimo technology, kuko aya software menshi dukoresha turuka muri Israel, za biotechnologies turuka muri Israel, AI nayo ni from Israel. Ibi ngibi bivuze iki ku ntambara ariko kubera mu gihugu cyabo ndetse na Iran? Nyine uri kumva igisobanuro gihari gikomeye nuko tugiye guhura n'ibibazo by'ubukungu ku isi, ntabwo ari muri Afurika, si mu Burayi, si ku mugabane, si muri Amerika, isi yose. Nuza Amerika, Ubufaransa, ibihugu byose bitandukanye, hari ibintu bataza kwemera. Bamwe baza kurinda abaturage babo bafata ingamba. Uri kumva rero uko bari kuzifata, ni nako abantu bamwe bagenda bahomba ibyinjiraga. Nuko ngo ntabwo ibi turi kuvuga ngo Israel ifite technology, mu gihe cyose igihugu kiri mu ntambara, ntabwo bari gutekereza ngo tutere imbere gute. Njye mbona hano hantu ngo niba ari uburozi Imana yasize muri Israel, tekereza igihugu nka cya gihoramo intambara, ariko ukajya kumva umuntu wese agiye muri Israel ngo atanye ubutaka butagatifu, akavana ubutaka bwaho. Ni isezerano Imana yabahaye. Nubwo hari intambara, ariko hari n'umugisha. Imana hakanigije ikirenge. Uri kumva hari ikirenge k'Imana, hari amateka, hari inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, hari inzu yubakiwe Imana, hari uri kumva hari ubwoko, hariya niho Yesu yagenze, kava kajya ahangaha bimeze gutya, agasiga kandi agenda n'amaguru n'indogobe. Ni ibintu byakoraga, yakoreshaga amaguru, yakoresha n'indogobe. Rero ni Imana Yesu arimo ahahanurirwa, bivugwa ko Yesu akimara kuvuga iryo jambo ko hazasenyuka, nibwo yaragiye no kuhabambirwa, yahamenye amaraso n'ubutaka butagatifu. Ijambo rivuga ngo iyo wamenyaga icyaguhesha amahoro. Urakoze cyane. Ngo ariko none we Yerusalemu we, iyo wamenyaga icyaguhesha amahoro, nyine icyo wagakoze, ariko none bihishwa amaso yawe. None aravuga ngo wibwira kureba ariko ntabwo ureba. Uri kumva hari ubutegetsi bujyaho nibwubaha Imana ya Israel, nyine uko Imana yakoraga. Hari Abaroma, hari Abayuda, Abayahudi, hari systeme bakoreragamo bagenderamo nzima yo kubaha iki Imana. Kandi ntabwo Imana ikunda intambara n'ubwoko budahuza. Umva gutya byoroshye, ariko amakuru ahari, iyi ntambara abahanga bari kureba nikomeza gutyo, icyambere kiza kwangirika, ubutunzi bw'isi buraza gusubira hasi, ubukungu bw'isi, abaturage bamwe barasonza bihomberemo. Yego, uri kumva ikindi Israel irasa muri Iran neza ku mugaragaro, Iran nayo irarasa. Hanyuma hari ibihugu n'ibihungu byagiye ku butegetsi bifite amashagaga nka Korea y'Epfo, Korea y'Amajyaruguru. Urumva za Ukraine na nuza na Ukraine nayo ikari mu ntambara, ntabwo intambara zirarangira. Rero birasobanuye ibintu turi gukora, tuze gusaba Imana yo mu ijuru ihoshe zino ntambara, izihoshe. Kuko ikomeje iyi ntambara, ibihugu byinshi birisanga mu ntambara. Niba igihugu kigambira ngo turarasa, nk'ubu n'Ubufaransa bwatangiye kunugwanugwa. Uri kumva Amerika yagambire ngiye gushyira ingabo, ngo hari ikirwa ishaka gukavaringa kugira ngo ibintu ngo bidahagarara utambuka. Kandi buri gihugu cyose intambara ihari kirinda ubusugire bwacyo. Yego, kirinda umutekano w'abaturage. Ubu none ahangaha Iran ibihombo birifite, nuko biri ari gusenya ibikorwa remezo, ibikorwa amazu, no gupfa kw'abaturage. Yego, none Israel yedutse gutanga itangazo ngo dutatangaza muri Iran abantu bari batuye ahangaha mu hafi mugende, baraharasha abantu bamwe banze kugenda, abantu barapfuye, n'amazu agize gute arasenyutse. Kandi mu bintu Imana yasezerano Israel ko itagomba gutsinda. Ako kandi ko tugira kujyaho, Yesu yavukiye i Betlehemu mu murwa w'Yudaya, hari Yerusalemu hafi aho. Ariko Yesu ko yaravukiye muri iki gihugu, akaba icyo gihoramo intambara,
ibi bishatse kuvuga iki niko umwana w'Imana? urakoze cyane. Buriya hari Yesu hari igihe yafashe ava yavuye kubwiriza ubutumwa ari kugenda yerekeza Yerusalemu. Ndageze mu nzira yiswe n'indogobe, bari bari kumwe n'abantu benshi bari kumusasira atambuka hejuru, ngarebye Yerusalemu ahita arira. Ararira ngarabango Yerusalemu we amarira arasa ari menshi, noneho ngo abantu bamurebera bati harijwe n'iki ko umurwa wubatse ameze neza. Arabango Yerusalemu we ngiyo amenye igihe winjiriwemo ngo uzasenyuka uzasigara nawe yagikeretse kuki kurindi. Ibi turi kuvuga hariya butuvugana n'ubuhanuzi bwanditse, hazasenyuka hasemwe none Imana yongere kubaka bundi bushya. Uri kumva hamaze gusenywa ubutegetsi bwa Kiroma, urumva hamaze gusenywa imyumvire ipfuye neza kuko ni Yesu yarabyiboneye kandi umuhanuzi mukuru yaraharebye ahita bihanura. Ushatse kuba ko ariyo mpamvu aho uri intambara z'ubudashira nawe yarabyiboneye ari we wabambwe. Yaravuze ngo ntago nzagwa ahandi nzahambwa he, nzabambirwa hehe? Yerusalemu. Uri kumva ahantu hamenetse amaraso nagahabura ibisigisigi, kandi yaravuze ngo niba bataba baregeyewe mwebwe musigaye noneho nibazabagira imwe na nkeya. bivuze ngo abari muri Isirayeli byanze kuze nubwo barwana bagatsindira umwaka, igihe kizagera hinduka umusaka, igihe kizagera hinduka umusaka wongere kubakwa bundi bushya. Ni kuri ijambo ry'Imana rivuga. Kandi nongere mbabwire ngo ibi byanditswe byera ari Irani, ari Israeli, ari izi za Palestine tuvuga, uri kumva ni ubwoko bwari bumwe, ariko kandi nanone bwiremyemo ibice, uri kumva bitewe n'impamvu za kavukire na politiki n'ubukungu, uri kumva n'ubukungu butandukanye no kudahuza. Kuko abahanga mu masomyo ya Bibiliya muza amateka ya Ishimayeli, mugamenya amateka ya se Abrahamu, mukamenya n'amateka ya Isaka. Uri kumva ni abantu rero batigeze bahuza, kuko umwana umwe avutse kumuja, undi avutse mu buryo bw'isezerano, ariko kandi Imana itanze isezerano ngo azatungwa n'inkota. Uwo mwana wundi inkota, hanyuma Isaka wari mu buryo bw'isezerano. None ikintu gihari rero gikomeye, kuba iyi ntambara ari kuzamuka gutya, noneho Isirayeli igashaka uko gufatanya na noneho mwumva ikintu tarapere gukora gikomeye. Iyo utamushyigikiye ahita akubwira umwanzi, akwandika mu gitabo ko umuntu azatera nawe urimo. Wumva ubwenge afite, ahita yandika ngo wanze kunshyigikira wo mu Burusiya hamwe namwe ubwo murabashyigikiye. Kandi noneho rashi Burusiya buzashyigikira Irani kugira ngo bihana. Ariko nundi kwa ko Uburusiya budasanzwe bwumvikana na Amerika, nihe intambara bagiye kuvuga ko ubundi ari intambara ya gatatu y'isi. Urakoze cyane. Niba ushyigikira tuzatwumva igisato giturika twibereye muri Afurika. Bari abatipe bafite ibikoresho papa, niba umuntu afite ubwato bwakuzura ikivu, ariko bafite n'inyanja ngari, bafite amazi, bafite ahantu ho gushyira ibikoresho. Yego, twebwe hari ibintu bitagira muri Afurika bitewe n'ubutaka dufite naho kubishyira. Hari n'imbunda utabona aho utereka ngo urasa. Ufite kurasa ukarasa umusozi, kuko nta hantu yarasa nyine. Niba urugero umuntu hari igisasu kimwe cyahita kirimbura u Rwanda. Mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima mwe muduteze amatwi muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, buri majyepfo n'amajyaruguru, burasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko ari mu mujyi rwagati wa Kigali. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi wa none ni kuwa kane tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2026, bibaye isaa 4 hamwe na Ntaganzwa Pierre cyangwa Peter. Pierre mu Gifaransa, mu Kinyarwanda Ibuye. Pierre Ibuye, Petero mu Cyongereza no Rutare. Ubwo ni ibuye rikomeye nyine Rutare. Amakuru y'iminsi, amakuru yaramutse. Amakuru ni meza, turashima Imana. Nabonye kutegereje bavuga ngo mu gihugu cyose imvura mbere ya saa sita, amajyepfo amajyaruguru n'Iburengerazuba igice kimwe imvura iragwa, ariko nyuma ya saa 6 mu turere twose tw'igihugu twiteguye imvura. Ibyo byavuzwe n'abantu, ariko
ubona Imana ihinduye ibintu. ni Mateo. Ni Mateo. Kandi Mateo Imana igira ngo wenda Imana ibishatse ayifunga. yayifunga butera abantu bwenge bwo kwiga kugira ngo babashe gukora gukominika n'ibiri kubera mu kirere. Abasoma Bibiliya hari umunara w'Ababeli abantu bahuje umutima ngo bubake. Yenda kugera mu ijuru ngo barebe Imana ukuntu aho ituye n'ukuntu ikora. Ngo bari kubaka no bamaze kugera kure Imana barebye ubona ko kwigira bagambire bazabigeraho. Bita yica ubwenge bwabo. Inyanya indi. Uwo batumaga ibuye yazanaga icyondo. Bamutuma icyondo akazana ibuye. Ngo birangira bibananiye ko Imana yishe imigambi yabo. Rero ibishatse bati imvura iri kugwa ari nyinshi yahitana abantu banjye. Reka nyahagarike. Cyabamwe n'abana b'abantu ariko rero nanjye reka nyahagarike ariko so nyine tubyemere ko iri bugwe. Abantu bitwaza imitaka ufite imodoka mushyiremo esasi nubwo iri guhenda. Ariko nta nubwo irahenda. Ntabwo bari batanga. Irahenda ari oya n'ubu ntabwo yoroshye. N'ubu ntabwo yoroshye kabisa. Sasa igeze kuri uragana 10 ugakira muri litiro 5. Ni 5 zonyine. Rero niyo urira surumva imodoka barayabika mu bipangu. Nibe yagurisha bakora ibintu. Uyagura se naga gahunda bafite yo kwigendamo. Uyagura naga asora amafaranga. Abenshi bati kuzamuka kwa essence bihuye n'ibiri kubera muri Iran na Israel. Kandi tarazamuka. Ariko biri mu nzira. Nyine biri mu nzira ariko ntabwo bira. Kandi leta ubwo yakuyemo nkunganire. Nkunganire? Yajya gishyiramo nkunganire ura kuri essence. Iyihe buriya? Baramutse badashizemo nkunganire essence yagura nk'ibihumbi 2. Ni hahandi hanjye. Ndacyafite akazi. Noneho ubwoba buhari nuko numvise n'ibindi bihugu byatangiye kugira ubwoba n'Ubufaransa. Ugiye guhagarara sindi hari ikirwa cyanyuragamo ibintu bimwe by'ibiribwa bicuruza. Kubera ntambara Iran na Amerika rero na Israel ibihugu bitatu buriya biri kurwana kandi haraza kongeramo n'ibindi. Abahanga bari kuvuga ko iyi ntambara ifite ku ya gatatu y'isi. N'Imana itagiye ukuntu bigenza. Ndakora he Korea y'Epfo nijyaho, Korea y'Amajyaruguru ikajyamo, n'Uburusiya bukajyamo. Numvise ngo Hezbollah bagiye kuyishotora. Uraza kure mu Islam ro bambaye ikanzu mu gisibo. Koko kuzi ko muri Israel bari mu gisibo. Bari mu gisibo. Uraza kure mu Islam. Ubwo niba agiye kugitira bati ndajya mu ijuru tu. Leta murana ara. Ugisibo cyarabatereka ntabare byihuse. Rero mw'abantu mwe muri gusenga tukirema akabaga. Numvise nanoza na Iran. Shaka urasa ambasade zose za Amerika ziri. Kaze kubita. Ubwo nirasiyo muri Kenya. Niyo mu Rwanda. Akareka nta bisasu bafite byagera. Ubuse mu Rwanda bari kurase. Ariko muri Kenya bafite n'ubwoba. Butahabase. Kandi n'ikindi muri Kenya harabisilamu benshi. Harabisilamu benshi cyane. Na Dubai naho nuko. Cyane Dubai iyi ntambara ifite gukara. Ikindi Amerika iri kwataka uburyo bukomeye. Iri kwataka none igashaka no kwinjirira ibindi bihugu. Ikeka ko byafasha Iran. Ishaka kugenda ikabyataka ikabibuza gutekereza. N'ubu rwa Israel niwe mu bandi ifitanye na Amerika. Na Amerika. Ariko mwakagiye Imana. Ubundi abahanga bazi ko Amerika ikorejwe na Israel. Israel kabisa ikonjeje Amerika. Nuko ngo Israel ikomeye. None Amerika. None se wari wumva papa afata icyemezo ariko mwagiye tujye twumva dutekereza. Ntabwo Amerika yakora ikintu gikomeye mu isi. Ngure mu koko kwa Israel. Israel yakora ikintu gikomeye ku isi. Ngo hari ukoko kwa Amerika. Yego. Uyu Trump wish Israel yavuze ngo ejo n'ubu uri hari. Nuko. Ntabwo uri gukora hangaha. Roma Vatican bafata icyo bati uyu muhungu umujyane giye kwicara arya ibigori asubire hasi. Bafata icyo Roma se nabwo bukorana na Israel. Mfaka ko se we
ntabwo nubwo none se i Roma n'abayahudi ntabwo muzi ko ari abantu begeranye cyane. Yego, ni ibihugu bihana imbibi, si ibihugu byegeranye cyane. Ikindi Amerika na Israel bavuga ko ubundi igice kinini cya Amerika kirimo abayahudi. Yego, kandi abayahudi nibo b'Israel. Rero kuba bahari bakumva ngo baratera, ndugu yangu ntabwo bizakoroha kuvuga ngo Irani none ahangaha ifite ibibazo bikomeye. Israel igiye gutera uruhande rumwe, Amerika nayo itere. Nubwo Irani nayo atari agafu k'imvugo rimwe, nayo ifite ibihugu biyisapotinga kandi yatanye no kwihorera. Oya, ibyo kwihorera byo turaza kubitekerezaho. Mu ijoro ryashize bwato bwa Amerika bwa Irani bukomeye bw'intambara bwari buri mu mazi, ngo sinzi ukuntu babwita, bugendera hasi mu mazi, ntabwo bujya bugaragara hejuru. Ngo Amerika yabumenaguye, iraburasa. Sorry, iraburasa. Ariko na Irani nayo inererwa cyane no kuba yahanuye indege ya Amerika. Yego, ni ukuvuga ngo ibintu ni gatebe gatoki, Amerika irarasa na Irani ikagira gute, ikarasa. Kandi mw'abantu mwe turi kuvuga Amerika nyine tukumvira irakomeye nibyo, kuko ntawe urayataka ngarase mu gihugu araseyo neza. Bari kurasa Irani. Ariko na Irani mu byo ukwiye kwitondera, bayitondere kuko ni igihugu gifite inshuti. Ariko Irani biragaragara ko iri mu gihombo gikomeye. Yes, ifite igihombo gikomeye cyane kuko iri gupfusha abaturage n'ibikorwa bimwe bikangirika. Ariko kandi tutirengagiza ibikorwa bimwe byasayutse muri Israel birashwe na Irani, urukumva. Noneho bagiye kwataka Hezbollah. Ibintu biriza gukurikira nuko umwisilamu wese ahantu ari muri biriya bihugu nawe agiye kwirwana. Kandi noneho iyo umusama ari mu gisibo, ndugu yangu, urukumva, akora ngo n'ibikorwa bitagatifu. Ni ukuvuga ngo yabaye igisaza akaza kwituriza bati ngiye nejejwe. Ubwato barashi babwita Iris Dena bwaguye hafi ya Sri Lanka, ndetse n'abasirikare benshi ba Irani basiga ubuzima, barapfa. Ariko buriya nubwo batangaje aba Irani, ariko kandi na Irani imaze gushyira itangazo hanze ko ari indege ya Amerika yagize gute, yahanuye. Kandi iyo ndege ntabwo yitwaye ibipupe, ushobora gusanga ari drone. Nishaka ibe drone, ariko kandi ntabwo yaguzwe umuyaga, yaguzwe amafaranga. Ni n'ikintu gikomeye cyane kuko umusirikare w'Amerika kugira ngo apfe hapfa batayo y'abasirikare. Ariko kandi tunarebe abasirikare b'Abanyamerika amakuru dufite batari kumva impamvu y'iyi ntambara. Yes, niyo ntambara habaye ikibazo ubwo abadepite bateranaga basohora umudepite mu nzu mu nteko, ariko aranga bimanza wahoze n'umusirikare, bibanza kuba n'ibibazo bikomeye cyane. Kubera bamwe mu basirikare b'Amerika batari kumva uruhare rwa Donald Trump muri iyi ntambara. Trump kuva yajya ku butegetsi, Amerika iri mu kavuyo cyane gatandukanye, mu bya diplomasi no mu by'ubukungu. Wumva ko harimo akavuyo gakomeye cyane. Cyambere yashotora n'amahanga mu buryo bukomeye, ngo yaje gukemura ibibazo wagira ngo niwe waje kwa Mesiya. Ariko Trump amaze igihe cy'umwaka amaze, ibintu amaze kuvangavanga n'ibyinshi. Rero nekereza ko hari abantu bari bamutoye bizeye ko aje gutanga impinduka zo gutera imbere kwa Amerika. Ariko noneho aha navuga ngo ntabwo igihugu cyatera imbere kiri mu ntambara. Yego, ntabwo bishoboka. Ntabwo igihugu cyatera imbere kiri mu ntambara. Ikindi Trump ikosa ari gukora nuko ari kugwiza abanzi benshi ku mugabane, ari kugwiza abanzi benshi kuri Amerika. Ari gushyira Amerika mu nyungu cyangwa ari kwishyira mu bihombo? Ari kwishyira mu bihombo kandi bikomeye. Waribwira ko ari kurwana nyine mu buryo bwa politiki, ari gushaka kugira
ngagaragaze amashagaga wagira ngo nagasore k'imyaka 17 wagira ngo ari gusezeranya ko mwe kubivuga ariko ibintu ari gukora ikindi buriya nago ngiye iyo umuntu atazarama ndabibona Trump ntago azarama ku buyobozi. Ushatse kuvuga ko iyi manda atazayirangiza afite kutayirangiza. Iyi ni akayagomba kuyisoza Trump. Iya kangahe? Ni manda ya kabiri. Yandese ya Trump. Bwa mbere ariko ni ya kabiri yongewemo. Ariko nekereza ko atazongera kujya katazayirangiza nayirangiza ntazajya kuyindi. Oya Amerika ni manda ebyiri bemewe ntabwo wemerewe kongera kwiyamamaza. Oya niyo zaba ahubwo niyi ngiyi nyine abamukunda sinzi abamukunda ko bangana bamusengera yirangize. Kuyirangiza Trump utese ushingira kuki? Trump yaramaramaje kugarura amahoro mu bihugu bidafite amahoro. Ibihe bihugu yazanyemo amahoro? Hera kurasirazuba bwa Kongo. Se yayazanye muri Kongo se nta umuntu ajya kuvuga ngo yatanze amahoro abantu bagapfa. Hari igihe Kongo idapfusha ngo ushaka amahoro soza intambara. Ariko none yaragiye yemera ngo yahagaritse ngo ni intambara ya Kongo n'u Rwanda. Yarayahagaritse se gute? None uriya mugabo wagira ngo nawe ariko umenya nk'inzoga mwana umenya atanga disikuru mu inzoga y'Amerikeri. Nibwo bwenge bwe ntabwo aba yasinze ntabwo bamwemera abademokrate n'abantu n'abarepublicain haba hari amashaka berekanye. Oya nekereza ko Trump kuva yayobora na discours bomba ziri mu bwiyemezi n'ubwishongozi. Arishongora cyane yagira ikintu cyo kuvuga wumva nyine mbona cyatinya ariko umuntu wese yoboye Amerika agiye shima mu gihe cya Obama. Obama niwe wayoboye aciye bugufi cyane. Ariko abandi bose bagiye bayobora n'amashagaga. Ariko na Bush yaragerageje nubwo atigeze abura utudega yagiye akora. Rero hari nko kwigamba gukomeye cyane minisitiri w'ingabo nako minisitiri w'intambara muri Amerika yatangaje aravuga ngo turafata ikirere cya Iran tuyirase ngo kandi nta burenganzira nta bushobozi Iran ifite bwo gushobora Amerika gukorasa Amerika. Yego birari kuvuga rero buriya bintu intambara yose ni intambara. Ukurasa niko nawe uzaraswa. Yego none ikintu ufite kwibwira ko uri kurasa ari guhomba cyane ariko naho hari ibyo uri kwangiza n'imbaraga uri kuzitatanya aho agashize iterambere ry'igihugu cyawe. N'imbaraga uri kuzitatanya. Jewe ikintu mbona giye gukomera nuko Israel yinjiye mu ntambara igiye kwinjira mu ntambara kandi yigamije kurasa muri Iran. Nubundi kandi bimenye ko Hezbollah ni ishyaka ridafite aho ryegamiye rikuru kwaryo na guverinoma iriyobora. Urumva bo barwana ni kandi barakomeye bafite imbaraga bateye muri Afurika ntabwo twarara. Yandabiza abasirikare ni bari batandatu ba Israel baje gufata bene wabo bafata Uganda kubwa Diaminda. Urakoze cyane abasirikare batandatu bonyine babazungu wagira ngo mbavuka biga intambara paka bakagera finali bibo ukura iyo ukiri muntu ukavuka batanya kukwigisha icyo bita ubundi nko mu Burusiya buri mwana waho wese agomba kunyura mu gisirikare akabazi icyo bita icyo bita igisirikare ndambona akabazi icyo bita igisirikare icyari cyo. Ndagira ngo tujyane kuri aka kantu dufite Benjamin Netanyahu dufite na Donald Trump. Abayobozi ba Iran ejo bundi barapfuye nabonye yasimbuwe n'umuhungu we. Ibi bishatse kuvuga iki ko umuhungu we yasimbuwe wose we isani nk'abamugawe igitero nabo bakamuhitana? Ariko umuhungu we ndahamya ko agiye afite ingamba z'ubwirinzi. Agiye afite ingamba z'ubwirinzi nk'ukuntu nangaha amakenga n'ahantu yakwicara yizeye umutekano agomba kuba ari tayari. Yego rero kuba yasimbuye se nakubwami bumera ubuyobozi cyane cyane iyo wibyaye wawicunguye. Wawicunguye rero ko bagiyeho umuhungu we ndahamya neza ko agiyeho afite izindi ngamba no guhorera se. Yego no guhorera se birimo ari nawo mujinya nyine burya ariko sinzi umuntu wambwiye ngo iyo umusirikare ateranye umujinya akora amakosa.
ngo mbere y'uko utera ugomba gutekereza ku buryo umujinya wari bukotorore, yego, kugira ngo utaza guterana amashaga ugasanga barakurashe nk'akasongoye kujya yirukanka yiyahura. nk'abo navuze muri Congo wa FDL batera wagira ngo nuko rero kuba yasimbuye se simbifata nk'ikibazo, genda yifata ibintu biriho kandi byari biri ngombwa kugira ngo abe mu cyuho cya papa we, ndetse ibiza kuvamo ni bibiri. Umuhungu araza kurwana kugira ngo ahorere papa we, abonye uburyo bwo guhorera se ntagapfa umuntu ukomeye yabikora. kandi izi ntambara zirimo ikoranabuhanga rikomeye. ubu nabo bari guhiga Trump, uzi bamubonye ariko nta n'ikibazo na Benjamin Netanyahu nawe bamufatishije. Benjamin urumva bamufashe nawe ni hasi. ndagira ngo tugaruke kuri topic y'umunsi ariko tutarayigeraho. niyo mpamvu nshaka guhuza ibi bintu. intambara ya Amerika, Iran na Israel kuri ubu none zarangizwa n'iki? hari ibintu bibiri byayirangiza. kwemera ibiganiro, abantu bakaganira bakagira imishyikirano. cya kabiri intambara yose irangira ari uko hari uyitsinze. yego, amanota ya menshi shango rya rero sinzi ngo agasubira kigeze kajya ku rutare kango kakora bya bindi kasoje karavuga ati kararureba ati nubwo utaminetse ariko ndaguhamije. rero sibye ko uvuga Amerika nyine baradufite hano. tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu nibwo kwa kabiri nibwo Israel yafashe icyemezo cyo kurasa kuri Iran. Amerika itayungamo. intambara imaze iminsi igeze irenze 5. ubu ari uruca n'uruza hasi no hejuru. Erega Amerika ntiyanesha urugamba abayahudi batari. ibi mujye mubyumva. ikindi mumenye neza ku bwoko bwa Israel nibwo buzanisha. ako kantu ko ngira ngo tugaruka nka topic y'umunsi. dufite igihugu cya Israel, umurwa wawo bavuga ko wiswe na Dawidi ko ari Yerusalemu. yego, yasavukira Bethlehem hafi Yerusalemu mu murwa w'Iyudaya. Yerusalemu dufite abantu batatu, abakristo. hari Israel, hari na Jerusalem. Jerusalem ni ahantu hakorewe ibikorwa by'iyobokamana. uyu munsi yubatse ubwami bw'Imana. ariko kandi Iran yatangiye kwasayo. yego, nani niko tugaruke. dufite abantu batatu muri Israel. dufite abayahudi, abakristo n'abayisilamu. ubwoko bwari butatu. noneho Yerusalemu yubatswe mu buryo bw'urwibutso. Dawidi mwibuke neza agambira kubaka inzu y'Imana. yego, muri Israel abita tembo. Imana yesi ivuga ngo Dawidi kuko yasize yize pura y'urusengero. Dawidi ntabwo yarwubatse, ariko yakoze pura yarwo. ashaka ibikoresho arukorera plan, ararurema. ushatse kuba ko yatanze igitekerezo. urakoze cyane. we yararwize arukira mu nyandiko. avuga ngo ngiye kurwubaka n'abakunzi y'iki y'Imana. ngakimura kugira finali arwita n'izina. arwita n'izina. akimura kugira finali yubaka ashinga ibuye. Imana avuga ati wapi Dawidi we ntabwo wabikora. amenye amaraso menshi ntabwo wanyubakira inzu. uburya nubwo dukundana ariko wakoze amanyanga menshi. nibyo ufite umutima wo kungira neza ukawubaka inzu yitirirwa kugira ngo amahanga aza ahahurire anyubahe. ariko umuhungu wawe Salomo niwe uzagira gute, niwe uzayubaka. Salomo rero gusimbura se nibwo yaje yubaka inzu y'iki iyo Dawidi yasize atanze n'igitekerezo. yego, yasize usiga umushinga undi akawukora. Dawidi yakoze architecture. yego, usiga umushinga undi akagira gutakaza akawuzuza. kubaka iyi nzu ngo ni Mana yanjye nyine ni inzu, ni urusengero rw'amateka rwarimbishijwe rurimo zahabu, rwubakishwa ubutunzi bukomeye cyane ku buryo turuhawe hano muri Afurika. ngo Kongo barayirasa, ahubwo nibo barasanira. uri kumva abo bazungu baza barwanira hariya
nukuvuga ngo iyi ntuza iyi tempo urusengero rwa Israel rwubakishijwe ngo nitabaza n'itara ryaka ni zahabu. Inkingi yubatse ni zahabu. Urusengero rwubatse mu buryo bukomeye cyane. Ni umujyi rero ufite amateka akomeye, ni umujyi ufite amateka akomeye mu buryo bw'iyobokamana, kandi ufite ibintu bimwe na bimwe by'umuco wa Israel. Uri kumva biranga ubukristo, biranga ubuyahudi, biranga n'ubuyisilamu. Uri kumva ahangaha ni naho Yeremiya yubatse amarembo arafunga. Buriya hari ibikuta byubatse Yeremiya yagiye yubaka, nabo abona ko banahemiya. Uri kumva rero mu bintu bikomeye bigiye kubaho mu kumva Israel irasho, kandi se nayo nageza kwicara. Tukiri kuri urusengero rwubatswe rwari rwubatswe ku buso hegitari 14. Urukundo rungana. Second Temple, urusengero rwa kabiri ngo rwasenywe n'Abaroma Empire mu myaka ya za 70. Ibi bintu bishatse kuvuga iki uyu munsi wa none, kuba noneho ibitero biri ku Irani kugabira ku butaka butagatifu cyangwa ku butaka bwera hariya muri Israeli aho Yesu yavukiye? Niyo topic ntagavuga tugaruke. Ikosa rihari riri kuba kurasa muri Israel, kandi nta musirikare wo muri Israel utera afata imbunda gutya. Na Bibiliya ifite ajya ku rugamba akurasa n'ibintu biragize gute, ayifite mu ntoki, akwica abanga Imana ngo n'imigisha, akwica no guseka Imana yariza abagidiye, akwica yitambukira. Ni ukuvuga ngo ikosa ribayeho, Irani shotoye iki umutima w'Abayuda. Ikintu kigiye kubaho rero, Israel igiye guhiga umwisilamu, niyo mpamvu yagambire witira sa Hezbollah. Uri kumva n'ahantu hose uwo mutwe ugize gute uri, hagiye kubaho attack ikomeye cyane. Uri kumva Israel ifite ubutasi bukomeye hamwe itaza kwemera. Kandi ubu tuvugana turi kuganira aya masaha, intambara iri kuba, ibitero biri, indege ziri guhaguruka zijya kurasa. Buri munota bari kuzigarura mu kirere, ariko nabo hari ubwirinzi bukomeye. Burahari kataza ugira ngo Israel ifite ubwirinzi. Israel nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite ubutasi bukomeye, birumvikana, gisagurira Amerika. Nibyo nakubwiye ngo na intambara Amerika yapfa gutsinda. Ni ibihugu by'abashuti, turega kuvuga abashuti. Amerika yakonejwe na Israel. Twebwe turi kubyumva gutya byoroshye, ariko amakuru ahari iyi ntambara abahanga bari kureba nikomeza gutyo, icyambere kiza kwangirika, ubutunzi bw'isi buraza gusubira hasi, ubukungu bw'isi, abaturage bamwe barasonza bihomberemo. Yego, uri kumva ikindi Israel irasa muri Irani neza ku mugaragaro. Irani nayo irarasa. Hanyuma hari ibihugu n'ibihungu byagiye ku butegetsi bifite amashagaga nka Korea y'Epfo, Korea y'Amajyaruguru. Urumva za Ukraine na nuza na Ukraine nayo ikari mu ntambara. Ntabwo intambara zirarangira. Rero birasobanuye ibintu turimo, ibintu turi gukora, tuze gusaba Imana yo mu ijuru ihoshe zino ntambara, izihoshe. Kuko ikomeje iyi ntambara ibihugu byinshi birisanga mu ntambara. Niba igihugu kigambira ngo turarasa, nk'ubu n'Ubufaransa bwatangiye kunugwanugwa. Uri kumva Amerika yagambire ngo igiye gushyira mu ingabo, ngo hari ikirwa ishaka gukavaringa kugira ngo ibintu ngo bidahagarara utambuka. Kandi buri gihugu cyose intambara ihari kirinda ubusugire bwacyo. Yego, kirinda umutekano w'abaturage. Ubu none ahangaha Irani ibihombo birifite, ni uko iri ari gusenya ibikorwa remezo, ibikorwa amazu, no gupfa kw'abaturage. Yego, none Israel yedutse gutanga itangazo ngo tutatangaza muri Irani abantu bari batuye ahangaha mu hafi mugende baraharasa, baraharasha, abantu bamwe banze kugenda, abantu barapfuye, n'amazu agize gute arasenyutse. Kandi mu bintu Imana yasezerano Israel ko itagomba gutsindwa. Aha, ako kantu ko tugira kugarukaho. Yesu yavukiye Betlehemu
umurwa w'Iyudaya hariya i Yerusalemu hafi aho. Ariko Yesu ko yaravukiye muri iki gihugu akaba aricyo gihoramo intambara, ibi bishatse kuvuga iki? Umwana w'Imana. Urakoze cyane. Buriya hari Yesu hari igihe yafashe ava yavuye kubwiriza ubutumwa ari kugenda yerekeza Yerusalemu. Gagaze mu nzira yiswe n'indogobe. Bari bari kumwe n'abantu benshi bari kumusasira atambuka hejuru. Ngarebye Yerusalemu ahita arira. Ararira. Ngaravango Yerusalemu we. Amarira arasari menshi, noneho ngo abantu bamurebera bati harijwe n'iki ko umurwa wubatse ameze neza. Arabango Yerusalemu we. Ngiyo amenye igihe winjiriwemo. Ngo uzasenyuka uzasiga nawe yagikeretse kuki kurindi. Ibi turi kuvuga hariya butuvugana n'ubuhanuzi bwanditse, hazasenyuka hasemwe none Imana yongere kubaka bundi bushya. Uri kumva? Hamaze gusenywa ubutegetsi bwa Kiroma, urumva? Hamaze gusenywa imyumvire ipfuye neza kuko Yesu yarabyiboneye kandi ubuhanuzi mukuru yaraharebye ahita bihanura. Ushatse kuba ko ariyo mpamvu aho uri intambara z'ubudashira. Nawe yarabyiboneye. Ari we wabambwe. Yaravuze ngo ntago nzagwa handi nzahambwa he, nzabambirwa hehe? Yerusalemu. Uri kumva? Ahantu hamenetse amaraso nagahabura ibisigisigi. Kandi yaravuze ngo niba bataba baregewe mwebwe musigaye noneho nibazabagira imwe na nkeya. Bivuze ngo abari muri Isirayeli byanze kuze nubwo barwana bagatsindira umwaka, igihe kizagera hinduka umusaka. Igihe kizagera hinduka umusaka wongere kuba kwa bundi bushya. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi nongere mbabwire ngo ibi byatswe byera ari Irani, ari Israeli, ari za Palestine tuvuga. Uri kumva? N'ubwoko bwari bumwe, ariko kandi none bwiremyemo ibice. Uri kumva? Bitewe n'impamvu za kavukire na politiki n'ubukungu. Uri kumva? N'ubukungu butandukanye no kudahuza. Kuko abahanga mu masomyo ya Bibiliya muza amateka y'Ishimayeli, mugamenya amateka ya se Abrahamu, mukamenya n'amateka ya Isaka. Uri kumva? N'abantu rero batigeze bahuza kuko umwana umwe avutse kumuja, undi avutse mu buryo bw'isezerano, ariko kandi Imana itanze isezerano ngo azatungwa n'inkota. Uwo mwana wundi inkota, hanyuma Isaka wari mu buryo bw'isezerano. None ikintu gihari rero gikomeye kuba iyi namba ari kuzamuka gutya, none Isirayeli igashaka uko gufatanya na noneho mwumva ikintu itarapare gukora gikomeye. Iyo utamushyigikiye ahita kugira umwanzi, gakwandika mu gitabo kumwe nazatera nawe urimo. Wumva ubwenge afite ahita yandika ngo wanze kunshyigikira wo mu Burusiya hamwe nange ubwo murabashyigikiye. Kandi noneho rashi Burusiya buzashyigikira Irani. Kugira ngo bihana, ariko nundi kwa ko Uburusiya budasanzwe bwumvikana na Amerika, niho intambara bagiye kuvuga ko ubundi ari intambara ya gatatu y'isi. Urakoze cyane. Niba ushyigikira Irani, tuzatwumva igisasu giturika twibereye muri Afurika. Bari abatipe bafite ibikoresho papa. Niba umuntu afite ubwato bwakuzura ikivu. Ariko bafite n'inyanja ngari. Bafite amazi, bafite ahantu ho gushyira ibikoresho. Yego. Twebwe hari ibintu bitagira muri Afurika bitewe n'ubutaka dufite naho kubibira. Naho kubishyira. Hari n'imbunda utabona aho utereka ngo urase. Ufite kurasa ukarasa umusozi. Kuko nta hantu yarasa nyine. Niba urugero umuntu hari igisasu kimwe cyahita kirimbura u Rwanda. Njye mbona hano hantu ngo niba ari uburozi Imana yasize muri Isirayeli, tekereza igihugu nka cya gihoramo intambara, ariko ukajya kumva umuntu wese agiye muri Isirayeli ngo atahanye ubutaka butagatifu akavana ubutaka bwaho. Ni isezerano Imana yabahaye. Nubwo hari intambara, ariko hari n'umugisha. Imana hakamigije ikirenge. Uri kumva? Hari ikirenge k'Imana, hari amateka, hari inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, hari inzu yubakiwe Imana hariya. Uri kumva? Hari ubwoko, hariya niho Yesu yagenze kava kajya ahangaha bimeze gutya agasiga cyane agenda n'amaguru n'indogobe. Ni ibintu byakoraga, yakoreshaga amaguru, gakoresha n'indogobe.
rero ni Imana Yerusalemu hahanurirwa bivugwa ko Yesu akimara kuvuga iryo jambo ko hazasenyuka nibwo yaragiye no kuhabambirwa yahamenye amaraso n'ubutaka butagatifu. ijambo rivuga ngo iyo abamenyaga icyaguhesha amahoro. Urakoze cyane ngo ariko none we Yerusalemu we iyo amenyaga icyaguhesha amahoro nyine icyo wagakoze ariko none bihishwa amaso yawe. None aravuga ngo wibwira kureba ariko ntabwo ureba. Uri kumva hari ubutegetsi bujyaho nibwubaha Imana ya Isiraheli nyine uko Imana yakoraga. Hari abaroma hari abayuda abayahudi hari systeme bakoreragamo bagenderamo nzima yo kubaha iki Imana. Kandi ntabwo Imana ikunda intambara n'ubwoko budahuza budahuza. Uri kumva bagiye kubaka ibikuta ngahangaha ntabwo uzahinjira bazamuye ibikuta ngo ntabwo Palestina yarenga ahangaha. Hezbollah ni abantu bagiye bigumura n'abari abayuda n'ubundi nabo bamwe bavamo bajya kwiyunga na Isilamu. Uri kumva bafite nubwo Israel ifite ubutasi bukomeye ariko kandi burya iyo tuvukana tuba dufite amaraso amwe. Uri kumva rero ishanga izatera indi shanga, ubwami buzatera ubundi bwami. Iyi ntambara igiye kuba ahubwo abafite agatwe gato bakinda urugo. Iyi ntambara Imana abakristo abantu bakwiye gusengera. Muza Ukraine Rwanda n'icyari n'Uburusiya tubari nk'ubare ku Rwanda tukaravuga ngo intambara ngerahagurutse ngo yise dore ikimenyetso kije Israel igiye gufatanya na Amerika ngitiriane ngitwike ntabwo biza gukunda ngabisiramu bagire gute babyemeye. Uri kumva buri gihugu cyose gishyikirira kiraza kurasa kandi umva nkubwire yego Korea ivuze ngo reka dutere inkunga Iran kandi ni inshuti bakawohereza nk'ibitwaro bagahaguruka. Iyi ntambara ntabwo yapfa kurangira, ntabwo yazarangira. Ibi tuzemeraho twese ntabwo yapfa kurangira niba ikomatanye ry'ibihugu bikomeye n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bikiri kwishakisha nabyo birabigenderamo. Yego rero ibintu dukwiye gusengera no kubera amaso ni intambara ya Israel na Iran ndetse na Amerika. Amerika iri kwitwaza ko ariyo biri kurwana na Iran ariko kandi ntabwo Amerika yashobora Iran Israel idashyizemo iki ukuboko. Ubundi Iran na Israel bapfa ikintu cya mbere barapfa ibyago by'umutekano n'iterabwoba. Hano ubona ufite iterabwoba cyane arinde ni na Amerika. Ubwo turi kuri Iran na Israel. Amerika igihe ndi kuvuga Israel na Amerika gemba mbona ari abantu bamwe. Ubundi abantu bakurikirana neza amateka ya Israel n'uburyo kigitera ibindi bihugu usanga ubwo ari ibikanga cyane. Ni ifite iterabwoba riri hejuru none bikarangira bigiye kuri babane nyine bumva nyine nk'ubu nka babajije impamvu y'intambara Trump baravuga ngo Iran yashatse kwica Trump ngo niyo yashatse kwica Trump. Bush ariho yigeze yajya kuvuga Ukraine ahita avuga ngo twakoze amakosa tuba twararangije Iran. Trump ajeho aratangira nyine kugira ngo iyi ntambara atayibazwaho byinshi atangiye kugaragaza ubutasi bwe butangiye kurema amadosiye adafite 12 ko bashaka kumwica. Israel na Iran bazi neza ko Iran harimo imitwe itemeranywa na doctrine nakonaga n'imiyoborere ya Israel. Yego Israel rero kwitwaza ngo irimo imitwe y'iterabwoba Iran yarasa muri Israel. Israel gete ikora ikintu bita cyo kuvuga ngo reka dukumire. Ariko reka mbabaza umuntu utera akica abaturage agasenya imijyi abakumiriye iki? Ubundi ibikorwa remezo nta ntambara bikoraho kuko bari gutera badashaka gufatana ibihugu ariko noneho bona so bari kwasa mwishamba bari kuzakarasa mu mijyi niba bibatangaza ngo umuturage wese yimuka humwe
nuko yanga amaraso atameneka irasobanuye kandi hari abaturage bashaka guhindura igihugu mu umuyobozi Islam upfa guhunga. icya kabiri bari gupfa ni porogaramu ya nuclear. ni ukuvuga ngo Iran ikora Israel ntishaka ko Iran ikomeza gukora ibisasu bya kirimbuzi uko babikora se. iyi Israel yo kwibikora Israel yo kwibikora none kaba ishaka ko abandi batabikora. Rero ibyo ariko niko gasuzuguro nabo batagira gute badashaka ntabwo bagashaka. ikindi ni ukuyobora akarere ka Middle East. Ibyo rero ntabwo biza gukunda kuko iyo ushatse kwikubira umutegetsi udashaka gusangira n'undi ntabwo byemera ko ntabwo nawe waragiye w'igisivili kandi bitubyemera ngo twese abadukurikirana Iran ntabwo ifite igisirikare cyoroshye nta nubwo ifite ibihugu byoroshye bishyigikiye. ifite ibihugu bishyigikiye kandi bigise gute bifite imbaraga. Israel na Iran ntibashwana ku kintu kimwe ahubwo bapfa ibintu byinshi. Israel ntabwo bapfa ikintu kimwe barapfa ibintu byinshi. ni byinshi cyane ni byinshi cyane. ni utuntu tw'uruhererekane n'amateka kandi akomeye cyane bafite umuzi. ubutaha ducukumbure ibi bintu urasanga Irani na Israel ni ubwoko bumwe buri kurwana kugira ngo hagire ugaragaza ko arusha undi amuyoboke amwubahe kandi mu bintu bikomeye. kugira ngo ufate Hezbollah cyangwa ufate Irani ngo yoboke ucanga ngo bena nk'umwana kuri Israel biragoye ntabwo byapfa gukunda. rero mu bintu isi igiye guhamo n'akaga nk'ubu ejo bundi minisitiri w'ubukungu bw'igihugu mu Rwanda yatanze itangazo avuga ko dufite guhura n'ibibazo bya esasi dufite guhura n'ibibazo by'ubukungu bitandukanye ariko ngo haba hafashwe ingamba z'ubwirinzi. rero ndatekereza ko nubwo u Rwanda ruvuze gutya ariko n'ibindi bihugu byo muri Afurika bizahura n'ingaruka z'intambara. tukiri kuri Israel ni igihugu kizwiho icyo bita high technology. mu bukungu bwayo harimo technology kuko aya software menshi dukoresha turuka muri Israel, za biotechnologies turuka muri Israel, AI nayo ni from Israel. ibi ngibi bivuze ko intambara kubera mu gihugu cyabo ndetse na Iran. nyine uri kumva igisobanuro gihari gikomeye nuko tugiye guhura n'ibibazo by'ubukungu ku isi. ntabwo ari muri Afurika, si mu Burayi, si ku mugabane, si muri Amerika, isi yose. nuza Amerika, Ubufaransa, ibihugu byose bitandukanye hari ibintu bataza kwemera. bamwe baza kurinda abaturage babo bafata ingamba. uri kumva rero uko bari kuzifata ni nako abantu bamwe bagenda bahomba ibyinjiraga. ni ukuvuga ngo ntabwo ibi uri kuvuga ngo Israel ifite tekinoloji mu gihe cyose igihugu kiri mu ntambara ntabwo bari gutekereza ngo tutere imbere gute. Baronga muri kamera nako nakumye nanjye ni kuyibara wakomeje. Nakomeje ariko nyine igihugu nkomeze. Yes uti ntabwo iyo igihugu kiri mu ntambara gitera imbere kiba kiri kurinda ubusugire bw'igihugu cyabwo n'abaturage. nibyo ni ukuvuga ngo kuba Israel iri mu ntambara ntabwo iza kohereza produit zayo muri Afurika cyangwa ahandi hantu. kuko iri gukavaringa, iri kurinda. uri kumva bari busy, bari gutekereza ngo Iran iramutse duteye ubwirinzi, Palestine iramutse duteye. uri kumva Hezbollah iramutse duciye igacanga. tukiri aho ngaho Israel ni kimwe mu bihugu bifite bicuruza cyane uburyo bw'ubwirinzi mu bya gisirikare na politike, ndetse bikavuga yuko no mu Rwanda kubera umubano dufitanye na Israel, kuko u Rwanda rufitanye umubano uhari na Israel, tuzabanyarwanda benshi bagiye muri training. ndaza kwajya kugapoeta kari buze gukurikiraho ubu bwirinzi bwa Israel mu bya gisirikare sibwo bwaba bwo gutuma Iran irasa ibisasu bivuga muri Israel. Yes cyane, kuko niyo tutavugira natwe tutagira ubwirinzi ibyo cyabitama aradukorera. rero bita cyabitama umugabo utekereza mu mubiri munini cyane mu buryo bwagutse, ariko mind ni hatari. burya iyo ushaka ko umuntu muturana neza muraganira. yego
muraganira mugahuza ibitekerezo iyo ushatse kumushyiraho hejuru nta muntu ukunda agasuzuguro kandi ikintu kidasanzwe navuga nako kuva umusaza yajya ku buyobozi nagakunda agasuzuguro azi kunywana ibintu byo kuzana by'agasuzuguro kandi icyo mukundira arinda ijambo rye ni ukuvuga ngo kuba Israel ifite ubwirinzi byo ndabyemera ariko kandi nabiri kurasa ntabwo ari ibicupuri nabo bafite ubwenge. Agapuwe ka kabiri karavuga ngo Israel ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane buriya imbuto ibinyampeke imboga n'ibiki vegetable fruit zose zituruka muri Israel nyinshi. Ni kimwe mu bihugu byateye imbere mu by'ubuhinzi. Tuzi abanyarwanda benshi bize agriculture bagiye bajya muri Israel gutorayo ubumenyi. Urakoze rero iyo umuntu amaze kumwigisha akora icyo wamwigishije ntabwo bakigukeneye kumufasha ahubwo ubumenyi wamuhaye nibwo abyaza umusaruro naba kigukeneye cyane kuko yagukeneye mbere. Rero ku Israel izi guhinga no mu Rwanda ntabwo tubiyobewe tuzi guhinga pome ndya nagaruka bavuye muri Israel na hano tuziga tuzihinga zikera ntabwo imyembe njya kurya iva muri Israel. Birasobanuye ngo niba warigisha abantu gerageza erega mwana ikintu cyitwa ibihugu ni uko wateye imbere ukumva ko ugomba gusuzugura iki ibindi bihugu kiri mu nzira y'amajyambere ukaza ushaka kubakandamiza kandi ntibikunda kuri umuntu wasokoje ubwanwa bw'umuntu wateza akapfukama gufite umutwe hasi ukamubukara ari gusengera intambara akiheshyiraho igisasu bamureka ngende ndasariya kugira ngo igihugu kigire amahoro agatanga ubuzima bwe. Ntabwo ntibikunda. Yesu yarabivuze bivuga n'ukuri. Muhammad abizera Muhammad ntabwo ugiye mu ntambara yavuze amadini yaravuze ngo Israel izasenyuka. Kuba izasenyuka rero kuba barateye imbere ni byiza ariko bateye n'imbere mu buryo bw'imibanire myiza n'ibindi bihugu. Uku nguku tuvuga ngo hari intambara bari kwiga bari bito nayo igakaba ibitero ntabwo bigira ingaruka mu kwihaza ku biribwa mu bihugu bya Afurika no hanze y'Afurika. Yesu umuco ugiye kugira guhenda Pakistan igiye guhenda esase mwabyumvise mazutu n'ibikoresho by'ubuhinzi kuko bari mu bantu bakora drip irrigation bakanasupply ibikoresho byabo hanze internet ibintu bitandukanye. Bino bihugu rega byafashe bifite uburyo byaremye ubukungu bifite ukuboko kunini cyane mu kirere bw'isi. Rero birasobanuye ngo intambara iri kuba ntabwo twabura kwihomberamo. Israel ni imwe mu gihugu gifite inganda z'ubucuruzi zigezweho imbere mu gihugu ndetse ikashira hanze ku isoko. Hari imiti myinshi dukoresha buri ikorerwa muri Israel yaba iy'ubuhinzi yaba n'iy'abantu. Ibi byo nta ngaruka bitugiraho ntabwo zabura. Ntabwo igihugu kiri mu ntambara kirinda ubusugire bw'abaturage ndetse n'ibyo cyagezeho. Iyo uri iyo intambara ibaye igihugu cyose kitagihagarara ku iterambere ryacyo kugira ngo ritangirika utagira ibipfa ejo intambara nirangira usanga bagiye mu bintu byinshi aho gusana byinshi wasana bike. Rero nekereza ko Israel nirwana intambara ikaba intambara rero ikaba intambara ikomeye. Ibihugu nk'ibi turi kumva bikisanga muri intambara biraza kurangira ibihugu byinshi bihuye n'ingaruka z'ubukungu butihaza. Icyanyuma Israel ni bimwe mu bihugu bishingiye ku bukerarugendo. Tourism icyo bita Jerusalem. Yerusalemu murwa usurwa n'abakristo batari bakeya ubu bikorwa by'ubukerarugendo. Nabonye bari bagiye ba Desire na Bitwazo bari gutanga itangazo buri mwaka. Uyu mwaka abantu bajya kuvisita bajya gusura hariya bagasura Yerusalemu bagasura za Galilaya bagasura za Betlehemu bagasura nyine aho Yesu yabambwe agasura za Getsimani muri ayo mashyamba agasura ku mbuga ya Salomo ahantu hatandukanye. Rero intambara ihari ntabwo bagenda. Izi ni ingaruka za Israel nayo iri kwigira kuko abagiye hari icyo babasigiye. Yego kuko ntabwo tugenda tugiye kuyireba gusa tubasigira n'amafaranga. Yego tugana ku musozo dusoza ejo twashingiye umuryango w'abantu 7
hano iwacu Rubavu. Imana ibahere kure dashira batuza ahantu bakwiye gutura kuko ntabwo nubwira kuvuga ngo Imana ituze umuntu aheza ko ntabwo ari igica urubanza ntabwo Imana ituze igatuza bakwiye gutura ahantu ni muri babaje cyane kuriya mama usigaye we afite igikomere gikomeye yego abantu bamwegere bamuhumurize bamwegere bamusure bamukomeze kuko n'usigaye mu gahinda gakomeye abapfuye mu migambi yabo yarangiye ariko usigaye asigaye atekereza amashusho y'abana be yabonaga mu mbuga umugabo wazaga akamubona Yesu mu itorero bari bazi nk'umuntu ukomeye mbwira abantu ngo wasenze arapfa n'utasenze arapfa kuko n'abari bari bagiye gusenga bari bagiye gusenga dufite abantu bafite iterabwoba ngo udasenga nk'Imana irakwica ufite no kujya gusenga ugapfirayo rero ni inkuru ibabaje ni inkuru yane y'agahinda natekereje umwanya muremure abashoferi mu muhanda kandi impanuka ni nyinshi muri kwezi kwa gatatu yego abantu bari gupfa hano mu Kinigi naho harapfuye abantu batatu harapfuye hano Karisimbi naho hari impanuka ibaye umwana arapfa umugore acika ukuguru ni ibintu biri kuba mu muhanda buryo bukomeye ariko dushimira leta y'u Rwanda ibintu biri kuba gutya n'ubwirinzi bwo kwirinda impanuka burakuzwa kandi bugakazwa cyane kugira ngo twirinde ingaruka nk'izo zo gutakaza ubuzima bw'abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi rero abapfuye bagiye ariko uwasigaye ndamusabira gukomera Imana imuhe gukomera twabonye imyakuru byinshi byahageze ayisi Rwanda yagezeyo yego twari bikurikiranye abantu batari bahageze byari biri gutambuka n'uwacikama yajya akabireba ko birahari ariko icyingenzi tugiye kuvuga cya mbere Imana ikomeze uriya mubyeyi mukuru n'abandi bose bagiye batakaza ababo muri ramanuka kuko hapfuye abantu benshi 11 ni benshi kandi turashimira Imana ko dufite n'ikoranabuhanga bituma tumenya amakuru byihuse rero Imana ikomeze imiryango yasigaye yabuze abantu ntitwasoza tudasoreje mu burasirazuba bwa Kongo bati w'ingoma Ndahiro yapfuye yashingwe mu buryo bw'ibanga ngo butamenyekanye nubwo tutarabyemeza cyangwa se ngo tubihagarayeho bati Makenga nawe yapfuye ku munsi w'ejo agaragara ari kwinjiza abasirikare yari ari ku Rumangabo ingabo 1518 zidasanzwe ziri mobile zimwe ni nka inzu nazita ni ingabo zidasanzwe zoherezwa ahantu urugamba rukomeye zijya gutanga ubutabazi zitanga ubufasha ahantu bukenewe rero genero ariho yego kandi arakomeye aracyatanga morale uriya namwumvaga ejo ari kuvuga ngo muri tayari yego dukure ubutegetsi bwa Kisekedi imiyoborere ye mibi ndi afande bari ku morale juju sayidi hari arasoza avuga ati arurimo muri mwe wumva udashobora kudufasha cyangwa ufite indi myumvire ufite ubwoba ngo tumukuremo kirikare ati nawe nta numwe rero icyo mundira General Makenga nuko anaha morale abasirikare kandi burya kinesha cyane ku rugamba ni morale Peter tugushime kandi twifurize amahoro y'Imana murakoze cyane byiza